Para nong chong shnong ba iet, menta ka di kesengi ka bakendai jong kejing pakang hakari berok kawai, persya eka klam corona. Kajing le erenti bat ka mensim syakri ba pilapan i hakani kapor, kalong shisha ka bakraw. Ka sorkar, ki bor sensyar bat ki pat ba, kle trailang bante lakam ya kejing long jingman kat bakila. Karukom ba pilapan pau ya kejing sngongo, ya kito baro ke be kun persya ya uknyang jingpang corona, menha kesengi ublay, ka arpu artarik ulber. Kalalong ka nuksa na kabenta baro kiri, bon, kilapan bot ya ka menta. Lakalong ka curfew pat ba, kajing pensawai ki baje, kajing tap keti, ne kajing pensawai ki piliang. Baro ki ne kilapan long baka jat benreo, kan snutu e ka bor jong kajing e trilang, hakini ki por jong kajing e. Kalayalam sya kajing jeliau jong kajing e, baka ri kala beniteli kawai, hakathma persya e ka corona. Kane gamensi me trilang jong pi, jong kajat benreo, kalapau bah hakin hipor badan kejing pakang. Paralok, mentah haba deki kelur ki breu hakin kari ki syong bet halayeng. Kila ban keli ayu kin le dalade. Dan ru ki bakhuslai, syapang kumno kin yakon ni kathma kabahe dalade. Bon ki sngokhya, syapang kini ki bon sngi bagi hap ban penlut kumne. Paralok, kani gedi kapor jong kejing pakang. Bat ngati kena babon nangi, ngi syong bet halayeng. Henry ngim long marway. Kabor ya trilang jong kisispa laipo klur ngut kinong India. Kadon bat ngi iway pa iway. Kadai kejing klan jongi iway pa iway. Dan kami ki parari na kapor sya kapor, ban mat ekni kejing kraw. Kabor, bat kejing long bapela. Paralok, hagari jongi. Ya kinong syong shnong lakhen, baki long kejing wan pau ublayhi. Namar kata, habakari kaya kun ya kani kathama kabahe. Nagapor sya kapor day ban yay mat, ya kani ka bor ya longlang, kabapaw hakadur jongi gibreo. Kani kejing mat kan kentiyo, ya kejing sngo skem jongi. Kan kedaw lenti yangi, kan ay jing sya yangi, kan buot thong lang yangi, bat kan ay bor bangin tur syaprang. Parolok, hapadeng kejing dom balawan ra daka klam corona. Ngidai ban tur syaprang, sya kejing syay bat kejing kermen. Ngidai ban yay yale ban yarap, ya kito ki basya akta, ki hinmen ki para ki badok. Ngidai ban ra yaki na kejingdo jing kermen, sya kejing kermen. Ngidai ban penkot no, ya kejing dom, bat kejing artatien gabami, na kani kejing e. Da kebayat sya kejing syay, bat kejing tikena. Ngidai ban penliam ya kani kejing dom bajeliu, da gabapen priang ya keburam jong kejing syay, habarok sauliang. Na kata kadaw, ha kani kesengi ublay ke santarik uyayong. Ngidai ban ya kun persya, ya kejing dom balawan, na kaklam corona. Bat ngin ay haka, ya ka bor jong kejing syay. Hakani kesan tarik, ngidai ban pen KM, ya ka bor bakraw jong kisispa laipo klur ngut kinong India. Ngidai ban ra, ya ka jingkut jingmut jong kisispa laipo klur ngut kinong India. Syaki kerdan basyalor. Haka santarik uyayong, haka sengi ublay. Ngakwa kendai minit na pibaro, haka por kendai bajemen miet. Sengap bah, haka santarik uyayong, hagapor kendai bajemen miet. Penlip ya kejing pensyay haki yeng jong pi, yeng haki jingkang ne haki baranda jong pi, batang ya ki mombati ne ki dia, ki torch, ne kejing pensyay na ki mobile phone kendai minit. Ngan ong biang, tang ya ki mombati ne ki dia, ki torch, ne kejing pensyay ne ki mobile phone kendai minit, hagapor kendai bajemen miet, haga santarik uyayong. Hagata kapor, onda pilap-pilip lut ya ki light halayang. Bat onda mangibaro, ngilatang ya ki ni kejing pensyay. Ngin mat ya kabor bakraw, jong kejing syay. Kaban pensyay ya kejing temu jongi baro. Kaba ngidang ya kun lang menta. Hakata kejing syay, tungin bo ahla kejing mud, bang ngimlong marway. Omdan balong marway. Shispa laipo klurngut kinong India, kiyakut jingmut lang. Paralok, ngadon sekaway kejing kerpat, ba omday banya lumlang, haka no kuno kejaka, habaya shimbenta haka ne ke program. Ngobha wat mi syaki surok, ki lentiret, ne ki dong ki shnong jongpi. Le eka ne halakmat yeng, ne haka baranda jo ki yeng jongpi. Omday bantam ya ulan Lakshman Rekha, batmu ban penya jingay, iwe ibreo na iwe pat. Omday ban penya jan bat noru. Kan ne kan dega dawai, ban pendukut no yaw kenjeri, jong uknyang jingpang corona. Te haka santarik uyayong, haka por kendai bajemen miet, syong marway katto kat nepor, bat perkat syapang kamay India.
perkat Sepang ki shispa laipo klurngut kinong India. Mat ek jingkut jingmut jong barok lang. Kabor ya trailang jong ki shispa laipo klurngut kinong India. Kani kan ai bor yangi banya kun. Bat kan ai ke jing sngow scam bangin job akan kapor jong ke jing e. Kadon ke jing ong utsaho balwan Arya na asti utsa parambalam. Sa utsaha saya Lokeshu na kinchet api durlabham. Kani kamut ba omdon kabor bakam kraw ha kaperthai banya ka mensiam jongi. Omdon ke ha kaperthai bangin do namar badan ke jingklan. Tongina wan lang bat isnok ti lang ban penliem ya uknyang jingpang corona. Bat ngin penlong ya ke India ka ba job. Kublai Shibun.